Karburator. Gledajte. Pun rezervar vodi. Enhel koselica. Fina, velika. Sad sam izasuo, znači pun rezervar vodišni. Motor za blokiru. Karburator isto, gleda. Sad, ako budem uspio ovaj karburator razraditi i motor upaliti, ja ću biti hađija. Ali ušlo u motor tamo, iako sam pokušao kako sam mogao, ali vidi se. Katastrofa. Ne mogu sam očiti. Koje se susreću i ko radi sa ovim, on zna. Da Bog sačuva. Ovo sam prikazivam kaka je i kad je sredim ako Bog da, kaka će biti.